and our delegates. Abantu okushabwa okutandika kuzoma imishomo ya financial literacy n'obumushobozi David Byamukama abere mu rukiko rwabona orwa Kyamuhunga abamwe Sako oro rubire Mashongo Church of Uganda omu Kyamuhunga. Save me today and I save you tomorrow. Mweshi wata saving jira hatiya ni kusaving eteya ni nchakari. So mwene mpitibibira bino ukora urebe ngo wajirachi wayenjera kusavinga kandi utakaruha save. So nasima abantu babishinye abo kweyunga ha Kyamuhunga Sako kandi nsaba gumizemu bagure ma shares abukubati modern murembe gunyakurosazi no gweito abaroho tina kuplaningira abana baitu. Chairman board awa Kyamuhunga abamwe Sako Rogers Byarahanga ayanjire ba member ebyo ebikozirwe. Enkumi ibiri twatwine loan portfolio ya 1 billion na n'izindi sente konkatwine billion ina. Then kokureba savings za members umwaka 12 twatwine million bina mkaga atwine billion emwe. Performance yitu eizene kurakurana kandi tukurakurana abuceka 55 ahariga na buri mwaka. Hati noreba buriya tukatiriyo billion 2 hatiriyo billion 4 n'icweka kandi umwaka gurukwija tiro ntwenda billion 8 kandi ntuza kuzesi. Manager Julius nakora ayenje yanje rente katika arba member najango amurundo gw'abakazi nibenda kubahereza rona %2 ngubongere kwetungura. Bakorire abantu noro kubambagamba batungiromu bayombeka amaju bashomesa abana haturese na products ensya ezabacyara abacyara mbatwara %2 tuzubahire kugira ngo amakagabo gabone. Abataka bashabirwe okugura emigabo ombwinji nibarabone kutunga sente na munonge za roni ombwinji. Ba promoters nukoman ga Sako so ntubashaba ngwimwe mwena baryaha mugure mugabo mutongera ryezo nangwa na bimwe ebinkozire namana ga banka yaba mu Kyamuhunga Sako ngasima Kyamuhunga abamwe Sako obahati sakeji eina mataji 5 ene ba member abarengere omurukumi amakuraga gasha kwa Abraham Muganzi.